Nongeye kubaha ikaze mwe mugeze aha ngaha n'ibintu biteye ubwoba kuri buri muntu wese uri kubyumva cyangwa se uri kubona kw'iri tangazo. Ni itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rigaragaza ko mu Rwanda haba hagaragaye indwara, ni indwara iterwa na virusi ya Marburg. Ni indwara mbi cyane ubona ko abantu benshi bagize ubwoba cyane bitewe n'uko bari kuyumva cyane bakumva uburyo iyi ndwara ifatamo ndetse n'ubukana bwayo ndetse n'uburyo ishobora kuba yakwicamo umuntu wayanduye. Bivugwa ko iyi ndwara ishobora kuba yica vuba cyane gusumbya izindi ndwara. Iyi ni indwara ubona ko ari indwara mbi cyane ukurikije ukuntu yandura ndetse n'uko abantu benshi bagiye babigaragaza. Iyi ndwara rero bikaba byagaragaye ko yamaze kuba igera mu Rwanda kandi ko hari abantu yamaze gufata abantu bamaze kuyandura nk'uko byatangajwe mu itangazo Minisiteri y'Ubuzima yamaze gushyira ahagaragara. Ni itangazo yashyize ahagaragara ryari rifite umutwe ugira uti ngo hashyizweho ingamba zo kwirinda no guhangana n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Rero nk'uko bigaragara muri iri tangazo rya Minisiteri y'Ubuzima bigaragara ko guhera ku itariki ya 27/07/2024 nibwo iri tangazo ryashyizweho. Ni itangazo rivuga ko mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda habonetse abarwayi bake bafite ibimenyetso by'indwara na virusi ya Marburg. Mu gihe hakorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'iyi ndwara, hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora ku maso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye, ntabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka. Iri tangazo rikomeza rivuga ko uwo ari we wese wagaragaza ibimenyetso byayo ari byo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda, yahamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kuri nimero yacyo 114 cyangwa akegera ivuriro rimwegereye. Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gukurikiranira hafi iki kibazo kandi irakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'iyi ndwara. Abaturage barasabwa gukomeza imirimo yabo birinda kandi bakaza ingamba z'isuku. Murakoze. Iri ngiri rero akaba ari itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima yamaze kuba ishyira hanze kugira ngo itangire iyi ndwara ya Marburg nk'uko bigaragazwa n'inzobere nyinshi zivuga ko iyi ndwara ari indwara yandura vuba kandi ikaba ari indwara ishobora guhitana umuntu vuba ndetse kuko iyi ndwara yangiza ibice by'umubiri mu buryo bworoshye. Inzobere zivuga ko iyi ndwara imaze kwinjira mu mubiri yangiza imiyoboro y'amaraso, bigatuma amaraso rero amaze kwangirika imiyoboro yayo bigatuma umuntu avirirana cyane, bigatuma rero kuri uko kuvirirana bituma umuntu ashobora kuba yahita ahasiga ubuzima. Ni icyorezo kigaragara ko ni kiri mu bwoko bumwe na Ebola. Ebola nayo ni icyorezo gikomeye cyane kandi bikaba bivugwa ko iki cyorezo atari ubwa mbere kigaragaye, ko hari n'ikindi gihe kigeze kugaragara ko n'icyorezo cyagiye kigaragara nko mu mijyi ya Marburg ndetse na Frankfurt mu Budage mu mwaka w'1967 ndetse no mu myaka ishize cyagaragaye mu bihugu birimo Angola, RDC, Kenya na Tanzania. Ubona ko iki cyorezo kigenda ahantu kigeze kiragenda kikahibasira
angiriza abantu kandi ko iki cyorezo ni icyorezo kitari cyiza, ni icyorezo kibi cyane. Reka rero banyarwanda, banyarwandakazi dukomeze dukurikize ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zo kwimakaza isuku kugira ngo turebe ko twahangana n'iyi ndwara ya Marburg iterwa n'agakoko ka virusi ya Marburg.